ewa fou. Ulaka ta ewa, ua ka fou. Pero fiatau la kai tagulau. Lotan na kiu. Dia me ewa. Hoko te pe ki hiti ono wa. Ai ko e Kulaki ena ewa ua afo. Koe ua hiti ono wa. Ia e reini ua kia hapai reini tolu santelu reini fa government middle school reini malama mali reini ono ria hona reini fitu tailulu reini valu ko Mama Lo Side School. Ai ko e hiti ono waina. Whamalo i ai pe tau haki kaha sponsors. Ang lere ko pa nga kay malamo ni whamawhanga nga tonu atu e tau whiau sponsor e ani. Ko e lere ko ni o ku whatonga e tu tō wha. Oni ma. Set. Pa whanai tai bini. Nau mawahai atu. Taki atu pe ia e Mamaloa e he rengi tua i ana tua wa Tailulu toki o hoko tai pe Santelu ko hapai lavinga marie ko Mamaloa ana te mo Tailulu taki mai Mamaloa fica wa Tailulu va pe tuture ta Santelu a fe mai he mita wangiau Tailulu na ia tende falaka mai a Mamaloa falaka mai a Tailulu uluaki Tailulu taki mai Tailulu Afe mene te awang furu kita ki me pe Tailulu beto ki Mamaloa o va beto tutur pa hapa heren kiloto hapai ko Tailulu kita ki me pe Tailulu ko hapai na ku turi mai Tailulu pe hapai va beto mga mai hapai Tailulu pe hapai fala ka hapai ya ula ka hapai ua ka Tailulu pero que todo lo que hay a la Vega María. Kene wat ki hiti Figatolu lere takaitaha ai Junior Girls. Ren ulaki okay Mama Lo Side School. Reini wa riahona reini tolu mau aurive reini fa government middle school. Reini lima hapai reini ono. O Tailulu reini fitu Mama Lo Side School. Reini valu re ko vai kolo. Ko vai hake. Ai ko Famalo ia e pepo nga whanua pangelang whalala ka tonga offshore mining limited ko e moi tonga post tonga fast screen Vaito Enterprises RLF plumbing mawhanga take away ko e whawhonga honi pia mi vai ake ko e Onio Mark
O ne mak ke chet ke tu pe whawhonga pe mi wahe haha ke o whaene whakatonu ko ia ne starter. To e whawhoki mai ke nau kamata whou. O ne mak. O ne mak ke chet pa whanah dai mini nau tuku nā tu taki ia tu pe te manatu ki te whawhulori maka ko ni ko la whakalaka wal no ha ko pa na te ho ni mai pa fu me ai fi ko ni ko no tau fi ko ia o ne mak nau te te watu o ne mak ke chet pa whanah dai mini nau tuku nā tu taki ia tu pe ia e whawhonga ko pe me wahe kolo e rengi tua awhia tu ni mita tongi au ke taki ia pe wahe kolo Government Middle School o mapito aset pe mo wahe hake e rengi kilo to pe poki e akmalunga ria hona o mapito momosi mai e whawhonga pe me ria hona whalaka doa ria hona whikaua ria hona o si mawahe ta wahe kolo ia ria hona pe poki ki ono tua pe ia wahe hahake awhia tu ni mita e wangi au ke taki me pe wahe kolo vai kolo vai pe tu maria hona vai kolo ke taki mai pe vai kolo ria hona ni heren kilo to o si taki mai ria hona riu tai pe me ria hona o wili nei riu tai ya fe mai ia mau hanga tom ke te pi ria hona taki mai ria hona ka tu mama malo pe mo hapa heren kilo to ria hona hapai na tu mai ka ria hona ni o si kai pe to e felave ria hona o ria hona ni ke te pi ula ke ta ria hona ua ke hapai to fika to ula ke ia vahe kolo te o ke hiti fika fa lere takaitaha ai junior girls Reini ua wia to pauhai rin tolu tonga side school reini fa ko government middle school hihi fo wia ko reini ni ma kun salote reini ono government middle school vai kolo wia ko reini fitu o wei haha ke government middle school wia toki maunga o rive reva i he reini tapot kitua ko reini malu ia pa whanah dai mini nau mawahe atu taki e pe maunga o rive o monga ori vena ka kuwa pito e tu ta vahe kolo pe mo vahe hahake vahe kolo pe mo vahe hahake vahe kolo na eu ne si taki mai e ia tika ua mai kia ia vahe hahake lai vai pe ka fonga pe vahe kolo na fe mai mita e tia uno no ke taki pe vahe kolo hau ni ki tia wanoa ke taki me pe vai kolo va pe tuturi mai to side school re kilo to pe ke kon school salo te fala ka mai ku salo te pa mo tong hai taki mai to side school lani manu kun salo te fala ka ma kun salo te o tono mo ula kun salo te fala ka ma kun salo te ha u kun salo te uaki fika wa ke to side school ko fika toluen ko vahe kolo
le fuki whakapuripuri Kevin whakahae wahe koro ki he ngahi tim sipoti o nau mara e whaka te whaiva e koe akora tolo te a wahe koro lova lai wa e penau tolo koe hiti whao sien. Ai lele takaitaha Junior Girls, Reini Uruaki, wia Mamaloa Set School, Reini Wa, Tupo Hai, Reini Tolu, Tonga Set School, Reini Fa, Ko Ewa, Reini Ma, Lavenga Maria, Reini Ono, Riahona, Reini Fitu, Takuilau, Reini Walu, ko Tonga High School. Olha Mark. Kecet. Pakana taminu. Nau mama hayatu. Tonga hai takuilau Riahona, baba pito asima Riahona. Hafe mai mita tongiau, hiki ma Riahona. Riahona. Oma apika Riahona. Toi ki sio mai a Riahona ki mui po fe kaulere. Ka kona ko Tonga hai na baba pito tutune ta Tonga hai. E tua ko Riahona. Tonga hai. Riahona, ke taki mai pe Riahona. Riahona ha oni ke hafe mai mita wangiau, ke taki mai pe Riahona. Riahona afe mai Riahona ha uge te au ni manoa ke taki mai pe Riahona ko side school wena ku turi mai pe ki loto tai mai pe side school e Reini Loto ka koena afe mai na te au fulu ke taki mai pe Riahona na o si mai o Riahona na Riahona Ulaka Riahona uat kaya Tonga High School fica tolo atua Mamaloa Kile le behe ki he Hiti Uluaki Intermediate Girls 4 meter Beko mita whage au takaitaha Koe hoko te behe ki mita whage au Intermediate Girls Kahiri pe foki ai rere sivi koni te te mai pe ai mita te au e rere sivi mita te au pe kahiri a ko finalo o rere fuka takaitaha finalo o rere fuka takaitaha te tau whaosi ki ai e whewhini e mui tau ngahi iweni ko ia o e aho honoua sipo te ono hiwanga furumao no ngahi korisi ai a ko e Reini Uruaki o kia tu po hafi me mo nga orive Reini wa ferila kolotau me tailolo Reini tolu e vantaria pe me ewa Reini fa ko Ruth Calmet pe me Gonzalo te Reini ma ko fa tu fu me Riahona Reini ono e se ta faresiu me tu po hai Reini fitu me re folau me hapai mo e Reini valu resina ma kula pe me api for all college on the marks pa vananda mini na o mawahe atu. Tako fitu koe ni, Reini ki tua ko fo, yo no tua kuia ia hapai. Tupo hai kai pehe foki ki monga ori Reini Loto. Turi hake tupo hai he tua ko ia o hapai. Whakalaka ia tu. Ala tu mata taun mo api fo, whakalaka ia tu api fo he taimini. Tupo High School, ese ta wharesiu me tupo hai. Ese ta wharesiu me tupo hai. Mita wangi au koe ki te pi awa kia wharesiu he taimini. Peki monga orive kau maafo ki a hapai. Takai mai ai, mita te waunoa. Au mai ki mita te ni manoa hiki ma Gonzalo te Reini koe loto.
Roof Calme pe me kun Charlotte rin ko to. Mita te wano kita pi te minama kita hongfur kita pi. Te hongfur kita pi taki mai kun Charlotte. Calme pe me kun Charlotte. Calme pe me kun Charlotte. Roof me kun Charlotte. Roof me kun Charlotte. Roof me kun Charlotte. Taki mai to agua hapai. Ewa kadaki. Kun Charlotte ewa kai pe foki hapai. Kun Charlotte. Roof Calme pe me kun Charlotte. Ora kata kun Charlotte. Ewa turia ke mafou. Turia fou mahanga pe mo tailulu he tolu. Kai ua tua ewa. Roof Calme pe me kun Charlotte. Nova Maria opito ia grupo koni. Ki fusi i mai be kun Charlotte. I he mita wanga ua ki he te pi. Ai taki mai be o mai ki he te pi. Kaki te tuan ki grupo hono ua. Ai whanau whine loto kataki, whanau whine loto i lova mita whangeau. Rein urua ki te matonga me lia hona. Reini ua tapai ta satini me tonga hai. Rein tolu ofa ka ma na pea me kun Charlotte. Rein wha ko a bea. Pea me lapenga maari. Rein nima siare nau poto me te high school. Rein olo ko mami sini tu yono pe me tāku ilau. Koe rein fitu Isabela pea me api whao. E ki he rein paru Teresia Kalu me Santelu. Ona Max. Se pa whanau te mini. Nau mama he rein koe rato asa teka taku ilau ia. Taku ilau rein koe ia iloto. Taku ilau rein koe ia iloto. Me mas me sini. Iono tu aku tultura tu ia tu puhai. Siare nau poto. Me tu puhai. Rein koe tapo taha iloto ko tonga hai kun Charlotte. Tonga hai kun Charlotte ko takere taku ilau. Taku ilau hento aku tu puhai. Taku ilau tu puhai. Taku ilau tu puhai. Taku ilau tu puhai. Tu tonga hai kun Charlotte. Tonga hai kun Charlotte. Rein tapo taha ko tonga hai kun Charlotte. Tonga hai kun Charlotte. Tapai ta sa atin ni tonga hai. Tapai ta sa atin me tonga hai. Tapai ta sa atin me tonga hai. Sa atin me tonga hai no tu awa kun Charlotte. Lavenga Maria ka pefo ki taku ilau. Taku ilau ne tu ha rein ko tua. Taku ilau rein ko ia tua. Taku ilau rein yono. Ka ko sa atin me tonga hai. 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 Taki mai sa atin me tonga hai. Sa atin me tonga hai. Tapai ta sa atin me tonga hai. Turi me no tu taku ilau kun Charlotte. Taku ilau kun Charlotte ka ko sa atin me tonga hai. Tapai ta sa atin me tonga hai ni taki mai mini. Sa atin me tonga hai. Sa atin me tonga hai. Sa atin me tonga hai ki tepi. Ura ki ata tapai sa atin ni. Ua ta taku ilau. Tolua tari hona to fika fa to kun Charlotte. Tapai ta sa atin ni pia me tonga hai. Ura ki o e hiti honoa. Grupo tolu na o fea wahi ke taimi le taha. O e lova takai taha. Whanau whine loto. Te watu ki he grupo osi. Grupo osi ko maha ke tureki. O Suriana Palanite me tāku ilau reini urua ki. Reini ua ko hakeri. Ui hahau pea me Santelu. Reini tolu ko Meriame pea me Riahona. Reini wha ko Wasariwa Freti pea me tonga hai. Reini ma ko Vika ha he pea me Lavenga Maria. Reini no ko Mereloni pea me Ewa. Reini fitu ko Lucialoni pea me Hapai. Kai pefo ke reini walu ko Vika Mafi pea me Tailulu. Koe tau te hina loni eni. Paha whanah te mini nau mawahe atu. Tau te hina loni pea mei hapai veu. Open Girls kua Caroline Loni. Sina Girls Maria Loni. Pea pefoki ki a Lucia Loni e Intermediate Girls. Pea moe loni koe ni pea mei eua. Kako nau mawahe atu te mini. Taki atu pe ia e hapai. Ihono toa kua tailulu mo ria hona. Hapai tailulu mo ria hona. Mei hapai. Lucia Loni pe mei hapai. Mita wanga ko te pi, mita te mana ko te pi ni wa ke uraki hono wa ko tailulu pe mo ria hona. Hapai tailulu 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 mo ria hona. Hapai taki me te mini Lucia Loni pe mei hapai. Ihono te waki tau he ma pe mei ria hona. Turia ka Meriame pe mei ria hona. Meriame me ria hona pe me hono ura ke to ai Lucia Loni. Take ta Lucia Loni me hapai. Hapai ria hona. Hapai ria hona. Hapai ria hona. Hapai ria hona. Hapai mo 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 ria hona. Hapai ke te pi. Ua to ria hona.
Toto mai pia mo tailulu ki he tolo. Lucy aloni pia me hapai veo. Maria o pito pito so fikaua tu kia ia Meriame Pangai oia me ria hona. Ako urua ki e pia mo e taimi le rei taha e toki whamapopo ia ki e whainoro. Kakato ia ai mita e whangeau e whanau whine loto loto. Teo teo te peki he Open Girls. Whanau whine lalahi au pito. Kulupu e ua. Ai a koe hit uruanki, reini ua, koe ia Brenda Maupe, pe mei Riahona. Rein tolu ko sera tuiono mei tupou hai, rein wha ko where unga mafi pe mea fo'ou, reini mako ate lai te tau fo'ou mei eua, reini ono ko Mere Kei me Kunsalote, rein fitu ko Yantama atoa pe mei api fo'ou. Me koe timi koe ni na nau kau pegi he mita tolu a whe pongpong e aoni. Maloi ke mauif. Whamalo te pet ki he potunga ngā whalat whanua. Pe koe bia, pe whoki ki he panke langa whakalakalaka atonga. Koe Tonga Offshore Mining Limited. Pe whoki potunga e ngau e lalahi pe koe moi. Maa koe ki he Road Safety. Pe whoki ki he Waitohi Enterprises. Koe RLF Blaming. Tawhaki koe ni ai Land Transport Division Campaign. Road Safety ai moi. Koe Toiko Professional, Waitohi Enterprises, Maufanga Takeaway. Pe whoki he kautaha tō tēni tia Nasareti Rentals and Services pe mi whangaloto. Pe whoki Tonga Post mo Tonga Fast Food. Kautau te teo tuhe ki he hiti koe ni. For starter, ai koe hiti uluaki. Ai koe hiti vi uluaki. Ai lere takaitaha Open Girls. Reini uluaki, Riahona, tupohai he reini ua, reini wha a fōu, reini nima ko ewa. Reini ono ko kunsalo te reini fitu ko a fōu. On your mark. On your mark. Get set. Pāwhana, lau mawahe atu. Reini koe ki tua, ko a fōu, Yantama, atoa, a whetone mita tau ngiau, kei taki at pe a fōu. A fōu, wawe pito pe matulturi atu whawhonga e taha ko a fōu. Whalaka i atu kunsalote, o whika ua tai mini, a fōu, Yantama, atoa. Pea mi a fōu. A fōu. Na hafe mai ne tia honga fulu. A fōu, pea mo a fōu, pato whikatola ta kunsalote, whikawhata ria hona. Ko a fōu e ni a honga whawhonga pea mi a fōu. Nau si mawahe mai. Hafe mai ne pita e tia ua noa, kei taki mai pe a fōu. Whawhonga koe taha a fōu, pe whaka Yantama, atoa. A fōu. Na mau hanga tonu mai ke te pika ko Yantama atoa ne pe me a fōu, te teko le whalakai mai e ne kaunga whawhonga koe pe me a fōu. Yantama atoa. A fōu uraki atoa Yantama pe me a fōu, whikau atu pe ka fōu. Te toki whikatolu atu kia i whawhonga pe me kunsalote. Mere Kei pe me kunsalote. Te te atu ki he hiti whakawasi. Lere takaitaha. Ai whanau whiwhine lalahi au pito ko e Open Girls.
Ko reni whikaua kia ia eua, reni tolu, kunsalote, reni wha, tupo hai, reni ma, ria hona, reni ono, ko hapai reni fitu ko eua. Ako whatonga ia tupo e io, eua eua. Eua eua kunsalote tupo hai. Pea mo ria hona. Lara, taisia ni pea me ria hona. O tola tamafi pea me tupo hai. Caroline Loni, pea me hapai. Pefo kia soana tuione, pea me ewa, pea mo vinola tahi pea me ewa. Ko kun salote ko tonga tupou. Ore ma, ketset. Pavana, lau tunguna no tol ma ha tu. Taki et pe ewa ren kitua yo no tua kuya hapai dia hona tupou hai kun salote. Pea toki ewa taha. Afa to nemita to ngau ke taki et pe ewa va pe tutur to Loni. Caroline Loni pea pe hapai. Kako tupou hai na ia o si tutur ta tupou hai ia. Pafonga ko ko otolata mafi. Otolata mafi pe mo Caroline Loni. Afa pe mai ni mita wangi au ke taki mai pe Caroline Loni. Pea me hapai ko kun salote na. Va pe asi mai tonga tupou pea me kun salote ren kiloto. Afa mai he mita te auto noa. Kun salote o si taki mai tonga tupou. Kun salote afa mai ke mau hanga tom ke tepi. Kun salote hapai tupou hai. Kun salote hapai tupou hai. Ke taki mai pe kun salote os mama he mai kun salote ia. Ai ko e fafonga pea me kun salote. Ko tonga tupou ula ke ta kun salote fikawa kai Laura. Tika fikawa kai Caroline Loni pea me hapai pe toki Fikatolu atu tupou hai. Ai ko otolata mafi. Kau hoko te peni ki he lere mita whangeau. Ai ko e toko fitu taha eni. Kau mai ki he lere sivi. Ka koe tuu koia e kau lere hiti ulua ki. Koe reni ua. Ka kia whafonga reni ua. Koe reni tolu, kun salote reni wha, takui lau. Koe reni ni ma, ko tupou hai. Reni ono kwa fōu, reni fitu, e ua. Reni walu ko hapai. Tau tete watu e ki he hiti uluaki. Rere takaitaha ai Senior Girls. Ore Mark. Ore Mark. Ketset. Pa whana tai mini. Nau mawahe atu. Taki me pe hapai. Hapai e ren ki tua. E ono tua ua ia eua. Afe mai ne mita tolu au. Kei taki me pe hapai. Whalaka mai eua ia hapai e tai mini. Eua pea mo hapai. Eua pea mo hapai. Tau whiatola ta afo. Whikawhata tupou hai. Kako eua nau ne kei taki mai. Afe mai ne mita wangi au. Kei taki mai pea eua. I loto vave pute tuturi pa whafonga pea bei tupou hai, tākui lau. Koia, tākui lau. Ko tākui lau e nai ku vave pute ane asi mai. Afe mai ne mita te ahunga fulu. Mau hanga tom ke te pi, ke taki mai pea. Tākui lau e na. Whalaka mai eua. Tākui lau, eua. Ke toki kun salote mua fōu. Ko
Tāku lau na ia o si kai peke to whelave. Mawahe mai a tāku lau ia hau ia uluaki. Ua mai kia ia e ua toki whikatolu mai kia ia Kunsalote. Maria soa kai bea mei tāku lau uluaki atu ia toki whikau atu kia ia e ua. O Risa Peta Moala toki whikatolu atu kia Kunsalote. Iu nai se whakahua. Te reo atu e ki he hiti ono ua. Ai Sydney Girls. Lere takaitaha. Reini ua, uia lawika marie, ko reini tolu, ria hona, reini wha, Kunsalote, reini lima, eua, reini ono. Tai lulu, reini fitu rewa ko Tongahai. Aia koe hiti ono ua ia, lere takaitaha, lere mita wha ngeau, ai Senior Girls. Ore Mark. Aia koe Kechet. Whana te miti, nau mawahe at na tolu ia. Taki at betong hai ren kitua, yon na tua wa tai lulu, Kunsalote, ria hona, lawanga maari e. Ayo ko toko ni mani, hafe mai. Hau man ke wangau fitnoa, ke taki at betong hai, wawe betul tutur ya ta Kunsalote. Kunsalote, kako tong hai na ne lo tonga taki mai. Kunsalote na, falaka ya tai lulu ke fika wa. Ko wangau ho fulu ni. Hafe mai. Ko Kunsalote, mata tau mai pa tong hai, falaka ma Kunsalote tong hai. Taki ma Kunsalote. Kunsalote, hiki mai mo tai lulu na hiki ma falaka mai tong hai o fika wa. Tai lulu na, hiki mai pe tua Kunsalote. Au man ke mita e tiau hongo fulu, ke mau hanga tom ke tepi. Ko Kunsalote na pe mo tai lulu. Kunsalote tai lulu, Kunsalote. Pe mo tai lulu, mau hanga tom ke tepi, Kunsalote. Kunsalote pe mo tai lulu. Tai lulu Kunsalote. Kunsalote na mata tau mai tai mini. Tai mita ni Mano ka tepi. Kunsalote pe mo tai lulu. Kunsalote. Kunsalote tai lulu, Kunsalote tai lulu, Kunsalote tai lulu, tai lulu. Peto ki Kunsalote. Ulak kata tai lulu, uat ka Kunsalote, peto ki katolu at ka i hona. Ko na, umay ko ki tepi. Ko ni to ki replay mai ko ni. Na mata tatau mai toki whakalaka ka pia tai lulu. Ko ia, ulak kata tai lulu, toki whikau atu kai Kunsalote. Hoko tayo beta tolu ya ki hiti whakao si lere takaitaha whanau whiwhinera lahi Sydney Girls. Ko reini wa o gia ya Tongahai rin tolu ko tai lulu reini wha taku lau reini ma sanderu reini ono tupo hai reini fitu. Ria hona reini walu ko hapai. Ko lere ko ni ke siofia e whafonga ko pe ria hona. Aia ko kaini a kapuai. Vai tai pe be dia hona. Pa fala ta mindi nau tukuna tu taki pe hapai I he ren kitua hapai. Hapai ni a afe to mita tong ngau fala kata tu pohai ai ria hona pe hapai. Taki pe tu pohai. Ia no tua ko ria hona. Fala kata ria hona I hapai fikaua. Tok fika tol mai hapai. Kako ni mita ni manoa ni. Kei taki mai manga tu fafonga pe me tu pohai. I hono ta faki pe ia vai tai pe me ria hona. Vai tai pe foki tu pohai. Ave mane mita wangi au. Hiki mai ria hona. Kamata ka hiki mai fafonga pe me ria hona vai tai. Kele fakalaka I ma tu pohai. Falaka ma vai tai tu pohai. Ria hona. Ria hona. Ria hona ni a mita tia noa. Taki mai. Mata tau mai pe mo tu pohai. Vai tai me ria hona. Pe mo tu pohai. Mau hanga tolu mai tepi. Tu pohai. Tu pohai. Kako Tongahai anak mama betul tul ma Tongahai. Iya lan kilo to Tongahai. Tongahai, fakalaka ma Tongahai ya. Tongahai, fakalaka ma Tongahai ya. Tongahai. Tongahai ke tepi, ulang kata Tongahai, uat kaya ria hona, toki fakatolu at kay katupo hai.
Lere Maria Pitoia. Tonga hai ko tupo hiki lami tonga hai toki whikau atu kia ia ka ini a kapu ai vaitai pea mei lia hona toki whikatolu atu a reseri tai pea mei tupo hai. Leo, po po oi. Ko hai anga ho view from the sideline. Lele Maria au pitoni Kevin, Amanaki be ai tahine pe me tene kei maua. Ango lau ko te ki ke mo pe go whakalaka. Toki turi I pe taimi I me go he taine tonga hai a tupo hai mo ria hona. Tonu o ne taimi te mo I kai peke toi holo. Lele mau inga nua, lele peke. Mau inga ko o toi toki holo pe he owa he tepi. Na ko lele Maria. Tau te teo te peta tolu he ki he hiti ulaki. Ai lere takaitaha Midget Boys. Reini ulaki viai a maunga orive. Reini wa a fo ori tolu Government Middle School hahake. Reini fa hihifo. Government Middle School hihifo. Reini ni mata kuilau reini ono hapai. Reini fitu ko e hua reini walu rewa ko e Government Middle School wahekolo. Whamalo te pe ki a te motoko tapu malawa ke tau kau whataha I hauani. Whamalo te pe ki e tau ngā hei kautaha sponsors. Tau te te o te pe tau tolu ia he. Ki he hiti urua ki lere takaitaha ai Midget Boys. On your mark. That's it. Whanah te miti, tau mawahai atu. Taki at pe vahe kolo. Ko e hua, pe whoki side school. Whawha toi mita e tongi au. Manga to e whawhonga ko pe mei vahe kolo. Kako e hua na ia kene whalaka ia vahe kolo. E hua, whalaka ta e hua ia. Vahe hake ni tulturi at pe moia I loto. Ko e hua na ia osi mawahe ta e hua. Ko vahe hake na. Vahe hake, ko sione lo keti. Hafe mai ne mita wangi au, ke taki me pe e hua. Vawe mita te tulturi mai ko ia hahake. Vahe hahake middle school. Na afe mai ne te au taunoa. Kona, vahe hahake na ia. Middle school, vahe hahake. Afe mai kene mau e hangatonu ke te pi. Ko vahe hahake. Middle school. Government middle school hahake. Hahake. Vahe mai ia. Vahe hahake ia. Hau hangatonu ai pe ia. Ki e te pi o uruaki. Toki whikau atu kia ia e hua. Whika tolu e niku tolu atu a taku I lau. Mate atu pe whawhonga. Pea mei he wahi I whoki e te pi. Kakato ia e hiti uruaki. Ai lere takaitaha Midget Boys. Hoka tu pehen ki he hiti onoa. Reini uruaki uia I whawhonga pea mei he Mamalo Side School. Reini wa ko e Government Middle School hihifo. Reini tolu lawenga maria reini fa tai lulu reini lima tonga side school. Reini ono ko e whawhonga pe me he wahe kolo. Government Middle School. Reini fitu ria hona reini walu rewa ko Mamalo Side School. Kaku koia. Ko tupo hai ni hai reini uluaki. Te reo popoi hanga ku whatonga ko yung whawhonga pe ni pe me he Mamalo ai. Te na teunga. Ode mark.
Set. Whana. Nau mawahai atu. Taki e pe mamaloa ria hona. Ko ki hipi ko ni pe me wahe kolo. Kako ena, Tonga Side School. Opa, pita momosi mai whawhanga ko pe me Tonga Side School. Ko whalakata ria hona taki mai kaulere. Ria hona pe toki mamaloa, ko whakatolo atu kia ia Tonga Side School. Afe mai ne mitai wangi au. Taki mai pe ria hona. Ria hona whalaka mai a Tonga Side School ia whikaua. O ria hona. Afe mai ne he te au ni manoa. Ke taki mai pe ria hona. So ria hona. Hau na ria hona kene mau hanga tonu mai ko ke tepi. Ria hona ena. Afe mai ria hona ia. Kosi ki mawahe mai whawhonga pe me ria hona. Ria hona. Ko ria hona ena ia. Ria hona. Ko wahe kolo na ku whalaka i mai hau ia ke whikaua. Ko ria hona. Ula ke ta ria hona. Whikaua kia wahe kolo. Ko whikatolo ke Tonga Side School. Tau te te pehe ki he hiti ono tolu. Rere takaitaha ai Midget Boys. Ko e reini uluaki. Ria hona reini wa. Toloa reini tolu. Monga orive reini wha. Tonga Side School. Ko e reini nima. FWC Mamalo Side School. Reini ono ko Sirilo Laundromat. Ewa, reini fitua fo, reini walu ko takulau. Bonio Mark.
Hit Uraki ai Junior Boys. Hit Uraki ni ai Junior Boys. Lele mi hini leni Uraki ko po leni wa ko Government Middle School. Ulia mi tu fua leni hono tolu mi toloa. Lele ko pa mi takui lau lele mi asiri saberio. Siao si tautai pa mi atere San Telu ko Daniela. Tuli mo ne valu pa mi monga olive. Na be foki ki langa kali pa mi he ewa secondary school. Apo, papunga ko mi apo ko pita tau pa. Pita tau pa mi apo le ni loto. Vahe hihi po. Le ni wa, le ni tolu ko toloa, le ni pa ko takuilau, le ni ma ko atere, le ni no ko santelu, le ni no ko le pa mi ai hapai. Pea le ni tolu ko le ni pito ko ewa ia. Le ni waka po, le ni wako vahe ha ke ia vahe ko. Le ni tolu ko toloa. Le ni pa ko ia takuilau. Le ni ma ko atere, le ni no ko santelu, le ni pitu ia monga olive. Ko ewa leva. Ewa leva i le ni taputa ko kitua. Junior. What color? I think. Pana tani mi nau ala tu. Eu halen go tua. Ba alu ma alu mo olive. Atere helen go loto. Apo len taputa ko loto maka apo. Nau alu tan mo takulau. Nau alu tani ni ta ko mi ta uang ni mana tani mi pala ka atere ya. Pala ka atere ka ulang mo takulau. Toloa, ala to mo toloa. Ala tani mi ta ko uang yau. Ba he atere. Pigi fo pe mo takulau lo tafaki. Ala pa mo toloa, mga te mo toloa, na wa tan ke mita teo ba noa. E taki ma ter helen ko tua. Na wa takulau, ha takulau helen ko loto, na mo toloa. Na mo apo. Na takai me hanga mai ke te au tani mo banga mai apo. Ha wa apo helen ko loto. Na wa tani ke te mita ba noa. Ke taki me be atere ka ulang mai takulau mo toloa. Langa ba takulau toloa. Pa be bin ha ko ya toloa. Pa be bin langa ma toloa, langa ma atere. Langa ma atere ya. Langa ma atere, langa ma toloa. Laki a tere ua toloa, taua takui lau, pā mai ke a pou. E masia ko hopo i lalo e o au. Oi anko e Junior Boys be. Tau Junior Boys lain fica lagi gua ya ewa. Lain fica gua ya Junior Boys. Oi. Lain fica lagi o gua ewa. Lain fica gua o gua ako lose la tu. O lain fica gua Felipe West. Pea me middle school. Laini fica tolu. Okay, Loma, pea me atere. Okay, aki mai laini fica tolu. Laini fica fa. Pea me atere.
Hai ni mako ofa Agustino ba me hapai pa kana da mini ndang ba mah kata hato o ma beta sa ti fonga ko ya ba mi tolo ba mi to da mini tolo be fo ke fonga ko ba mi san ke ru ba mi loto tolo san ke ru ba be fo ke hapai ba mo hai kolo be fo fonga ba mi atere ba mi loto da mini asat ba mo hapai ba be fo ke milo school pamilo to mama kita tolo aya mama kita tolo pamito atami di habay tutulat mo atere pamilo to habay mo atere pa pag ibay kolo pamilo to atami di no takay keno bunga ho atami di mama habito tolo aya mama kita tolo na hamida na nima meto nga ka re ka guma piti tutulat ka atere pamilo to atere pamo hapay ewa pamimu atami di piko maya tolo aya to mita jawa noa turi maya atere pamilo to atami di bebe ka pamo pami hapay tolo atere pamo hapay piko marhanga na re mahetiau takima tolo Ua maga atere tolu maga habai. Hiki matolo tuli ma atere tua toloa. Tuli ma atere tua toloa to mita no no ko tepi. Tuli ma atere tua toloa. Tuli ma atere tua toloa. Mata tata we mini ya de tepi. Laka atere ua toloa. Toloa habai. Laka atere ua toloa habai. Ota tu ki olunga e. Oa to tu ki olunga e. Tau mau ke famatala tau mea e. Oto tau tu be tau sio rei be tau tu oto tu ya koe tai bini to si bambu hifo ka to gilalo tai bini ko tu matanga ia kai lama pa matala lei tau kai ilo pa hame na to tu ai o singahi ate vaiwa o tau tu kai to fie ma o tu ko tau sio rei ko toa o mare pe hatu ha fu hipi ano tupang yang mulu ke haki gilalo Kage oi no tolo junior boys we rain bigalo ki o gaya folau hola ai be middle school lady no wa guai royal nono ke mi bonga oribe lady no tolo ga sone mahe ke mi tonga high school lady no va wa Elijah Kage pa para ta mini no mama pa mai ha ke ni tak ta mini ha ke be mo fo abita sa ke ko ya apo pamiro ta mini abe pa ki bahihifo franco kula hifo asa tu ba matong hai pamilo to be pa ki monga ori be mga ka monga ori be pamilo ta mini kako bahihifo fu sai ni tena bahihifo manga ke ko pe kita opa panga ile tangata na ene tupula hi mo ne mai lolo wa awa bahihifo ya ha bahihifo ya e pe ko me ko monga ta mini taki mahihifo hifo pe foki apo pamilo ta mini pe foki monga ori be abita tutu ka monga ori be pamilo to ka mini ha uya loto kai ha wa hifo pamito ta mini ha mani kena piko mai ko hanga na re mai tepi taki mai be hifo mai dai monga ori be pe foki apo ko abita tutu ka monga ori be loto ta mini monga ori be mo hifo pe foki ki apo monga ori be falak ka monga ori be ya to mi tane maro ko tepi hiki ma monga ori be uraki mai monga ori be mai ke apo Kato ki tolu mare bagiai hifo ya pau na bine mai be fusiana ke ko sia tau ke ko fusiana don be ke la nei vi kage he monga oribe pafonga go Ryan nonu hua maga apo ai ko sione loni teni kato ki tolu mare bagiai ai pafonga ko ya be me hapai be me hifo kataki pafonga ko be me hifo ige ho wani kage he ko tau hiti hon hoko Oi tau whanau tangata junior. Ai hiti whakatoa nima, hiti whika whaeni. Leini whika raki o gia ia mamaloa. Leini whika ua guaria hona. Leini whika tolo ua apo ou. Leini whika wha ua hahake. Leini whika nima ua takui lau. Leini whika no ua ia tonghai. Leini whika pitu o gia ia ha vahekolo. Leini tabutah kitua o gia ia tupu hai. Oni yoa ma. Oni maka dai mini. Jet. Ba pana da mini no mama kata mai be. Abita sa ke fong ako ya bamito buhay bamito ako tong hai bamito ta mini bebo gi ba kolo. Tong hai bambo ba kolo loto. Babe ke fong ako bamito taku lau dia hona. Bebo gi hake. Are pamura mga mari e. Fong bamito gay mo mama loa. Mama hai hake fong ako bamito hai. Mama ka tong hai ta pa hake ta mini tong hai.
Abe foki ke fonga ko ya pamiri hona pamiloto taku lau be foki hake be foki ki tubo hai om abita sake ko ya hai kolo pamito hata mini tong hai be foki hai kolo ria hona pamiloto manga lalah mari hona taku om abito momosi ma ya tong hai pamito hata mini ko manga lalah hi ko momosi uaki ilo to ki bete be ya ma kete bi dage tong hai momosi ma tong hai manga mari hona pamiloto hata mini be foki ki hai kolo pamiloto hata mini ha o ma keto mita pa moa tong hai ria hona tong hai momosi ya tong hai manga ria hona momosi ma tong hai manga ria hona momosi ma tong hai manga ria hona o manga o manga ma ye be hona uaki mari hona ma tong hai tong ma be ya ma kolo ua le mari ya ai pa bonga be ria hona be mo tong hai atai mina na pik ko he wangau mammo maya tong hai kan manga mari hona pe pe yang fe tang koe ko manga o manga be ke uaki owa lagi he tau hiti fa ausiani ai junior boys hiti fa ausiani junior boys ai ko ring fi kalau ki kwa tu bo hai ring fi kalau ki kwa tu bo hai len fica wa gai tong hai len fica tolu gari hona len fica fa te gas ma ta hai len fica ni ma gai tong hai len fica no o gai la venga mari len fica fitu o gai tai lulu ba len ta bata ki dua ko hapai on your mark. On the mark kita mini. Ece pa pana mini. Daw mama pakata hamai. Om abito daw aswata hamai ko hita mini. Fafong ako ya pami hapai. Mama hita hapai ya. Taki mahapai hita mini. Hapai ga befo kita dulu. Tai dulu mama tong hai dia hona pami loto mini. Befo kita tong hai. Befo kita mga mari bato gimun ma to buhay. Mama hake fafong ako pami hapai. Motu mano hapai. Ma wa hapai be kai ke mama he mahapai ya bato gi arti tong hai dia hona tai dulu. Bato gi arat gi bembo fafong ako ya be me tong hai hita mini ke ko hapai ku taki hake bilo men he bangau hita mini. Tutur ka tong hai bambo dia hona pami loto bembo tai dulu. Tong hai bambo dia hona pami tai dulu hapai. Holo le ko hapai ka manga mai tong hai bambo dia hona hita mini tong hai bambo dia hona bambo tong hai be kita dulu be tong hapai bambo tua dia hona mo tong hai 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 dia hona tong hai hikya dia hona hikya tong hai esto es nada awe mate tu de tepi ulak ya tong hai maya dia hona ke tolu ma tong hai ki pana nge tama tonga hai ke tama ria hona na ofi ke bi ria hona ko tonga hai na e fu sipoti mari kata tonga hai ria hona I'm sorry for my right baby sipoti o ku ya aho e uha ngai aho alomari ya aho o ku hage ko aho ni o to ki bete ki be mi he laine ai kuna tonga hai asi e ku bere tonga hai engalon nai ave e kai to ngalo ya tam si ria hona ai na mata tau mai be to ki mama he be tam si tong hai ke to e mita nai e ta mo konga be a o ke te bi he kai to ngalo ya ve na mo ye bo le mari e ko ya okay Sonny take it over man Kita dan ke hiti ulaki ai intermediate boys lele mita fangiau.
hiti ulaki intermediate boys, lele mita whangiau, lao la tu la kavao me ria hona, pauli tone pa me takui lau, po metari koula me takui lau, tai lulu college kua pauli tone, pe poki ki tonga high school kia Agustino Pasi, sione katoa pe me toloa, Frank so siua pe me atere, pe mo siwaki koloto, pe me lavenga marie Christian College, kai asima lavenga marie hen, Leni ulaki ko liahona, tiga tahe leni ulaki, liahona kai lulu, takui lau, tonga hai, toloa, pe mo atere. Toloa, atere, liahona, takui lau, tonga hai, pe mo tai lulu. Ai timi ia kuna ko ni hia kuna o pali ali mai ni hiti ne fa ai klasiko ia loto buka intermediate hoi. Ono ma ria pito aho no one sport no hibang pulu ma ono ko ia ngai ko iso tonga ni. Motor ko nang me mai be o pe pa fa na tani mi mo tu wa fa ko ba bi atere langa tu ala tu ka le he tani mi. To ki tani ko to mai hangeu ki pala pare ma sta. Na ala tani ni to ko mita e tolung yau wa no he tani mi. Dia hona he ren ko lo to tolo a pe mo atere na ma ba he abu ka na kimua. Manga lala ya ke fa ko ba be dia hona. Na oi tani mi to ko mita wa ngani mano he tani mi. Mita wa ngani mano manga hakaria hona he ren ko lo to tolo mo atere he ren ko tua. Now alo ke tani ni to ke mita tau ba no ke tak me re hona. Pu ma re hona helen di lo to. Hawa tolo mo aten helen ko tua. Na wa be tani ni to mita tau no tani mi ke tak ma tolo mo ri hona. Tolo mo ri hona na pi ko mai tani mi ha ke tau na mata tau mai. Ko fala ka ba ri hona ya. Tolo ka ba ri hona to. Na be tani ke mita ba no ma ba tolo mo. Ma ba tolo mo. Hawa tolo hawa ri hona. Hawa tolo hawa ri hona. Ri hona. Hawa ri hona. La ka ri hona. Ua toloa. Tau ma ja tong hai. Pa mai ja atere. Lele Maria ia ne pahoko i pahobonga ko pa nei ria hona. Hingoa ko mau he ni ko la tu la tavao. O ka ko hona. Ki kau ai poke ia toloa. Maria pito e sipoti hono hibang pulu mau no o e ngahi ako. Maria pito e spoti hono hibang pulu mau no ngahi ako ko ia o tongani. Talvez porque ni spoti e wafe wataha. Untuk spoti ni he wafe watolu. Sport e wafe ka hiva sin. Ni fa sport e wafe wanoa. Wafe Ake ko e wafe taiva. Wafe taiva. Nau te tō tēnei ki hit honoua o e tamai tangata loto pe ko e intermediate boys. Hit leni uraki Joseph po i mi a po. Tomasi tonga pe mi hapai se misi to a me ria hona. Batea ki helotu pe mi Lavanga Maria Christian College. Kolo le hapoto pe mi atere o tali kolomalu pe mi tupo hai. Joseph Sigaleti pe mi St. Andrew. Kaki asa aterhen. Aku o mai he lisi ka ke he Santelu tupo hai apo o paponga ko pe me ha pai pe mo apo e ua ikai Lavanga Maria pe mo apo me tatau pe foke lan ko ya Lavanga Maria pe mo apo ako ni now ono ma ki mo i ma tong hai ai ki oho hen anga ta ko paponga ko pe me ha pai now to papok mai papok mai ke now to e kamera ho
ki i la kamata ia hen fa fonga koe pe me hapai nganga foke tu ai lao o pau ke la fai fa tokanga pe ka tu oua nga tau e disqualify te kono fa tau ngai ono ma tai bi goni lo tonga lele pe foke field event ahi tolo sika o ge pe mo tolo shot put de pa fa na tani bi te pik ya tu pe tu po hai ya pe mo santelu toki ala ke a tonga ha ala ke ha pai ka ko apo hele ko loto ala ke tani mi to ko mi ta tolu nyau ala ke taki po pe a santelu taki po santelu tani mi ko tu po hai holo fa tu po ka ko va be ala to ko ya a apo hele ko loto na tani mi ta ko wa nyau tani mi ke taki pe a tu po hai ka ko va be ala to ya a apo hele ni loto tau piko mai tani mi toi mi ta te wanoa ai fa fonga koe me tu po hai wa o mai a po he tani mi tau piko mai ki hanga mai he te au ngau ke taki pe a tu po hai taki pe tu po hai ka ko a po ni manga manga mai lava mali e lava mali e manga mai a po tiki mai fa fonga mai a po tiki mai a po ka ko pine mai ta po hai he kai toi mau u va pe ha ko na po hai ha o mai fa fonga ko na po hai ia to ya o mai a po toho ma ha pai pe mo la venga mali ha pai mo la venga mali ha pai to ki tau mai ne vaka ko sandelu malo sandelu fakaka to mai tau lele ka o mai di tani miki hito no tolu ai intermediate point hito no tolu ko Paula tau fa mi ewa secondary school tevita tupou me takuilau baka maile na me dia hona o asi tua moheloa pe me he monga olive ko apena langi pe me Tailulu College ai sake terevave pe me hapai pe pe ko ki a paia tonga pe me tupou hai ya paia tonga hapai Tailulu dia hona takuilau pe mo ewa hito no tolu ni o intermediate boys na mai ki tangata loto Maria bito e whakakai ko ia ngahi apia ko pae panahe tani mi nau takayake. To ifi to ifi e whakamau ke nau to e poke mai. To ifi e stata pe nea i e full start ai. Whakamau ko e whalani PCC ko e whakamau i e. Lere ni ai hono tolu hito no tolu ni ai klasi pae panahe tani mi nau hau pe. Vale abita hau koe ha pai. Vale abita hau koe ha pai. Kako santelu e ringo i tua. Na wa me tangi bita koe tolu ngiau. Wa o hake na bata tatau hake na topa moria hona. Na wa o na topa ya o tangi bita koe ngali manoa he tani mi. Lia hona he ringo koe i tu i loto. Na upiko mai ne tani me teo wau noa ki mawahe maria hona. Na wa me tangi bita koe teo ni manoa taku maria hona. Tika ua me kei whafunga koe pa mi ha pai. Tolu matai lulu. Wha mai kia santelu. Tu po vai lima mai fa fonga kota mi e wa helen ko loto na piko mai ke te au ki ma wa mai a ria hona ia ma wa mai ria hona me be mita na ia wa noa mita to noa pe be he wa ha o te pe ma ria hona ia ki he ulu aki ria hona ha ke pa ha pai ka mo e wa la ku mai a ria hona ua mai a ha pai tolu mai fa fonga ko ia ta nei e wa Hiti hono wha, ai tamai ki tangata loto poko hit whaosien. Hit whaosien ni ai intermediate voice. Intermediate voice, hit hono wha ni.
lele pa mia ia to atere apo o tonga hai ko senentu lele ki ai pa mo ewa ko monga olive ko e ex devo ki toroa he reini ko i tua hoka tua i e whaponga koe pa me he ex hoka tua i pe mo monga olive hoka tua ewa ko sandelu devo ki tonga hai i he tamu apo oe ta devo ki he kolistonga mi atere so se po whakare pa mi atere lele ko ni ko soifo ki he okay pin whakausi eni ai kalasi intermediate boys loto tamai tangata loto hange ki toa sino ho mauturiki e tau popo ko ne mauturiki ma tunga pen he pola ko ya ngahi lele oka ki mo i ma tonga hai pa moria hona ona wa una hanga tau hi mai whaka kai tai nimi ka mo ki mal tangu tu pe a kunsa alote pe mo loa pe poki lulu lau ki mal tangu tu pe he tai nimi pe ke ngau e mai mau ka te maulau nga ko ni ke ai ma tolo ke lendi ko i loto monia bito e lau nga ko ni pa pana ta ni na ora ke le tong hai to hila mai mui ka ko tolo he lendi ko i tua ate he lendi ko i loto na walu pe tani to ke mita tolo ngau mama he ka tolo he tani mi baba he ka mo ewa ala ke mo ate he lendi ko i loto he tani mi na ora ko mo apo ha wa ta tolo e ke mita ko uang ngau he tani mi na walu pe tani mi na piko i pe tani mi piko uang ngau na ha wa tani ki ha ki mita tau mau no tani mi tak ma tolo va me bita asak ate le loto mo apo na wa mai tani mi mita ko ya e teu ni mano hiki ma apo ya hiki ma apo mo ate le le ni ko loto ha wa apo mo ate le le ko no tu ta ka mai ro ate le apo tolo ma vai ma ate le ya ma vai ma ate le ko piki ma apo tolo piki ma te ma tolo na wa mai ma vai mai ate le ya ko wa ma ka apo ka tolo ma ka tolo ate le apo Motorola, tonga hai, eua, sandelu, kamo te pou hai. Ué. Oi, lere mari au pitoi ai tau whanau intermediate boys. Tau ka tuani ke senior boys. Pe koe whanau tangata lalai au pito. Whamara magi ai pe whoki tau kau sponsor. Nau whabanga, no whamawhalawhanga tonu atu he rei te olo tonu kalawha mo Kerea Boys. Ki he Masila Mea Moros, Taai Finance, Manalupe Company Limited, 5 Star Enterprises, Petro Pacific, Vaito Enterprise, Michelle Store, koe Sunrise Fishing, koe Tamei Funa Finance, ape whoki ki he Universal Clinic, Rido Italy, Simpata, Sikaioa. Whamara magi ai pe whoki ki he Start Mode Dream Big, he whoki BTH, alagi Hifo Models, he whoki ki he Tabiriki Hofua, Topical Taste, On Your Mark, i he Taimbini. Gabe whoki ki he Recall Hardware, Ecorean Sensor, One Talk Money Transfer, me whoki ki Lucky 14, Spare Man Zone, pe moe Water Tank. Gege pa whanata mini, nau mapai whakata hatu. Whawhanga koia pa mi hapai, ria hona, lavanga marie, me whoki ki eua pa mi roto mini, i he hoani. Gabe whoki ki takui lau, i toloa, pa be whoki a fau ma mi roto mini, oma kita seke whawhanga koia, me mi hapai, eua, hapai pa mo eua, taki ma hapai pa mo eua he mini. Me whoki lavanga marie pa mo ria hona, na orat whakata hana tolu, toloa. Me whoki ki takui lau pa mo lavanga marie pa mi roto mini. Na oma pita taki ma eua ya re mini, eua pa be whoki whawhanga koia pa mi lavanga marie, eua lavanga marie, a fau ma mi roto mini. Ha, mana ki piko me koia, mita te wanoang, taki ma ya eua, lavanga marie, me whoki ki he whawhanga pa mi a fau, eua a fau lavanga marie, eua a fau lavanga marie, piko man hanga mai ke tau, taki ma eua a fau, eua a fau, to mita ni manoa, eua a fau pa lavanga marie takui lau, eua a fau, ha, umai ke te pi, ulaki mai a eua, maalahi a eua, ua ma a fau, tolu mari magi a lavanga marie, eua, na gosi talatu, oua te mohanga whafangu,
ai whangalayon e ba me whunga whonua. Ko taimia ni unau toki Asia ngau tolu. Whangalayon e me whunga whonua, ko taimia ni unau toki Asia i. Oua, maalah ia tua ewa ia. Iyo, pia mooni e rea tonga ubehe. Ko tonga aiki na fie whalaua, kai kite no ai whanua ko ewa. Pia behe e be, ai Asia ewa ia, ike pompongini. Maalah iai. Malo ewa, i tala ki teu whaiva. O gai beho mo loto naka ke mo hao ke mo na mo hao ke mo ulaki kage ewa ia popugin ma ala ya ewa tau honga tu ke tau hiti hono wa ai sine boys ai ko fonga ko ya be me ma ala ya ewa hele ko ya kage tau honga tu ke tau hiti hono hoko ai ko leini fika tolu o gai a hapai. Tolu o gai a hapai. O ka ke ilo be ko ma ko open voice en ma. Hapai o gai a toloa o ka ranga marie pe mo tu bo hai ma ko open ni ni bo ha. Lagi. Pa pa na mini na ma fa ta mai to fa be ko le ko ni. Fa fa ko be tu bo hai la ranga marie toloa pe mo hapai. Om mabito asa ke ko ya fa fa pa ranga marie itu ai ha ta mini. La ranga marie mo tu bo hai na mata ta tau ma ta mini. Be fo ki toloa be fo ke fa fa ko ya be me hapai ba me mu ta mini la venga marie la ve fa fa ba me tu bo hai la ve fa fa ba me tu bo hai ta mini ara ka la venga marie toloa ba mo hapai la venga marie toloa ba mo hapai manga mai fa fa ba me hapai ta mini iyo ewa kata kita ko ewa be mo toloa ba be fo ki la venga marie ewa toloa la venga marie eto tala ewa mahino ewa toloa la venga marie 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 hikima toloa ewa 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 ne vaia ki ewa oku ne vaia ki ewa Talamai ewa o ku maalunga nga ewa itonga. Ari ewa. Oh ewa o ku ne maya ki ewa. Papu au bisa. Ewa maalah iai. Maalah ya ewa. Hanga be ewa ki fana-fana ki toloa. Ayah mau lah ya mau. Pak malo aja gi hagi venga maria ewa ewa ne vaya gi ewa ke to piki haka toloha na utafaki to pe fo imanga tolu mangani ma ewa ya raja ewa to pe fo imanga tolu mangani ma ewa ya tapu au bitoya ewa na mahino o ewa ya lere maria ne fang ba mi ewa le hanga eia o whakawhiawhia i hoku lau maari he ahone. Wa alahi. Koi fo i taimini ia te eu ai biau. Eke, tau hokatu eri ke tau hiti horoko aia kuiai Bonga oribe vai pamatu bohai vai atere vai tonga hai vai ari hona osbeni hoko masoni okay kau me kau sia vai kau komeni be tula hoko be mari ge ewa poto koe kau go he to ta poto au bito kage on your mark on your mark ke mini pugai nehina je pa fana ta mini na mama he kata ta mini ko ria hona na taka ke ta mini ria hona bamara banga mari atere tu bo hai beto ki mo ngari be bamilo to mo bita sa ka mo ngari be bamilo to ke ta mini pala ka tong hai ria hona beto ki mo ngari be beto ki tu bo hai beto atere mo bita atere bamilo to ta mini na ka ne ta pa ha ke ta mini taki mai tong hai ya
tonga hai ka bebo ki monga ori be ba mo atere ba miro to tamini tu bohai pa to dia hotna piko mai wang e tamini taki ma tonga hai monga ori be dia hotna tu bohai be imui abita dia hotna na wa mane ke to mi ta ja wan taki ma tonga hai ka bebo ki monga ori be tonga hai monga ori be atere ba mo tu bohai hang ane mai ni ke ta u tamini taki ma ya tonga hai monga ori be tonga hai tu bohai ba mo atere monga ori be tu bohai tonga hai atere monga ori be tu bohai atere monga ori be tu bohai atere raka monga ori be ua tu bohai tolu ma atere lere mari ia ai fa fonga ko ia be me monga ori be ne hanga o taki mai lere ua ma tu bohai tolu ma atere i he lere ma to ki mari mo oni ono vahoko e tau whanau i ke hawani. Hiti Whikaraki ai Sine Boys. Hiti Whikaraki ai Sine Boys. Pamaro magebe boki ke tau kau sponsor konau wangalelei karau formafola fa atonatu i he ngalu ea i he retio loto ngalafa retio kere a kai be boki ke no formafola tu i he interneti. Hiti ura keni Sine Boys. Pamaro magebe boki ni ki he masila mea moros kai be boki ki he spare bar zone. Pamalo make ni ki he Kai Finance, la bebo ki he Stars Boat Dream Big, Matalupe Company Limited, Pacific Timber, 5 Star Enterprises, Alaki Hivo Morals, Federal Pacific Limited, Tanga Briki Going Hofoa, Vaitohi Enterprises, Tropical Taste, Michelle Store, Recall Hardware, Sunshine Fishing, Sunrise Fishing, A County and Sons, Kame Funa Finance, e fonfonua, la bebo ki one talk money transfer for a universal clinic, la bebo ki Lucky 14. La bebo ki e tau Watermo Water Tank. Wai ngahi kau tahan ni kona wanga lelei, kai oatu vangatonu i ngalu ea. Ona make dai mini. Kai pa pana tamini no pa pakata tamini o mabita sa ko ya atong hai pamito tamini tong hai befoki atere tagjaga atere ya tamini atere tong hai habai befoki tolo tai lulu betoki lama kamari ki muhi tamini ara kita pa ke tamini mapa ka atere ya atere befoki habai tong hai tolo tai lulu betong pa habara kamari ki muhi tamini peko kita mo tamini ko mo taki mai pa ko ya bebi atere ka tolo pa mino tamini pa tai lulu befoki habai bemo atere pamito tamini atere toloa tailulu atere toloa tailulu piko mare mita te wanoa ni taki mai tailulu toloa atere ha mare ke hanga ne me ko ke tepi o tailulu toloa tong hai tailulu toloa tong hai hiki ma tailulu ya to mita ni manoa hiki tailulu ya hiki tailulu kai to mau hiki mai bemo tong hai uaka tailulu ua ma tong hai tolu mare bagai atoloa uraka tailulu ua magia tong hai beto ki tolu mere bagia toloa lere apa funga ko pamai tailulu ma alah jatu ige tamini ara ko sabeni kia soni Hit honoa ai Senior Boys. Lere mita fang yau ai Senior Boys hit honoa en. Lere ye fa fonga pe takuilau apo o atere dia hona. Takuilau apo o atere dia hona. Hit honoa koia ai Senior Boys.
Moses alofi o hito no wani wa Christopher Apigotoa Loresio Molino Christian tamo Mamatonga. Bei dia hona kulere mea Christian na escola tupou Mamatonga pe mei tonga hai atere ko Molino Loresio siao si mea pou takuilau Apigotoa tamo ewa secondary school ko Christopher Ga. Kakoe koe lisia, kakoe treki, ke heia, tonga hai i here ni toa, lia hona, atere, apo ou, pea mo takui lau. Hit hono ua ai sini a pois, vele me a piako toko nima. Ai a gulere me mea ia takui lau, apo ou, kolo sa taheni ai whafunga koe pa me lia hona. Anga teo ko na escola tupou pa me lia hona, hit hono wa edi. Sione hopoi, ai ke he, takui lau, me takui lau ko apkotoa. Ko apo ou, lele pa miei a Loresio Sailosi. Ko atere TCA ulele ma mulinu pe a ko lia hona lele mei a Christian Night School tupou pe a pefo ki tonga hai ko mama tonga mei tonga hai pa fana tali mi me humu ba fa fonga ko pe mei lia hona tau nau alu fo tali mi nau tata fo pe atere lia hona tonga hai ta ui fo tali mi a lia hona e tali ke mita tolu ya u tene ba o e tonga hai tene ba tonga hai alu fo tali mi na oi fo tali ke mita wonga ni manoa lia hona na sekolah tupou alu fo tali ke mita ko ngau fala hake tali mi a tupou ya pe me lia hona alu fo ater hele ni ko loto va ve alu fo atere va ve motakui lau na wa fe ma tali mi na piko ma tali mi te wa noa ha wa lia hona hele ni ko tua ha wa takui lau hiki ma takui lau mo pou hiki ma takui lau mo pou ha wa takui lau mo pou pa ku ha wa lia hona mua nau hau me tali ke mita va noa ha me he mita va noa tali ke tak na tali hona hiki ma pou ya hiki ma pou to hiki ma lia hona hiki ma pou hiki ma lia hona hau me tali ke mita ko ya hau me ke tali mi ki he te pi ulaka pou ua lia hona tolu me fa fonga ko ta mi atere laki mai a apo ou ua mai ke fa fonga ko ta mi lia hona tolu mai ke a atere apo ou lia hona mo atere papunga ko ta mi apo ou te ke u sike hingoa anga tau ko apo ou ko Loresio Sailos e ta mi apo ou ko ia Loresio Sailos pa mi apo ou ki pausien ako siya ta ke to mai te atu ai Kanini. Nau tolo hele ni koi loto, tolo hele ni loto apo ou eua Santelu pe a motupo vai mo Tailulu. Vave au bito ai hiti kone te kosi, tada pita whafonga kone me apo ou, ki asi mai pe whafonga me apo ou, me itoe nai e mita ua noa. Whalaka mai whafonga kone me ria hona. Ake nau takai mene talimi, ki pauti, paasana talimi, alo ke taki ake talu, alo ke vave au bito huot koe Santelu motupo vai. Kalau tadi kita kau uang yau, kita uang yau balroh tadi mi, kita tahu yau. Kalau tadi kita kita Santelu mo, ada apa tadi Santelu, yang mau tu hai mo Tailulu, babi ala asal kata Allah heleni lo tahu apa. Kalau tadi kita kau uang yau tadi mi, kita mepe Santelu, kita mepe Santelu mo Tailulu. Kau babi makai buka tolong. Nah tadi kita kau telefon tadi mi, kita humah tolong heleni lo tahu. Mga lalai ba tolo pe foke fa fonga ko me i tupo vai
Santelu, na hau. Mama ba tolo ya, mama ba tolo, to mita ba no ba ke te pita mi tak ba tolo, hu ma ke santelu. Tolo ma santelu. Ha be tan ke mita ko fa no, ula ki ma tolo. Ula ki ma tolo, ua ma ke santelu. Tolo ma ke fa fonga ko ya tai lulu, fa ma ke po. Ni ma ya ewa, to yo no mai. Fa fonga ko ni to po vai. Hit pakaosi ai senior boys. Lele mita fangyau ai senior boys. Hiti ulaki ko leni ulaki ko ewa, leni wa takuilau, leni tolu ko tonga hai, ko ha pai ka taki. Leni pa ko dia hona, leni ni ma ko santelu, leni no ko vai. Hiti ani e pa pole vai ko ki me tali. Hiti pakaosi mita fangyau ai senior boys. Maria pito ai spoti no hiwang pulmao no. Mai no ni ko lavania mita ko fangyau tan pe pai no lom ha pai no la bongkom. Ko aho falaite. Pada tahu ke tu ko ya prokalama ko aho hono wa ange te tau laki tesi e mita te au. Aho hono wa ni o te auhi. Aho hono wa ko ya o te auhi te tau osi aho ni hoko ko tolu pada tahu ki osi peni pe fuak metali. Kata toki hoko lewa ki he lere mita te au. Pa tanai tani mi tau takayake. Ala ke dia hona hele ko loto santelu mo po vai. Ala ke ta mo ha pai takui lau. Amo ewa ki. Ala ke tamo fa fonga ko takui lau. Tako toko tolu ko ye mua. Ala ka dia hona ya. Takya ka dia hona tani mi. Na ala ke tani ke mita ko uang yau. Takya ka dia hona ka kwa mo hiket ko ya takui lau i hele ko loto. Ha fe fa dia hona mita te au no ha tani mi. Takai mai ale hona mita tau ni mana ke tak mari hona ke kawa mai kai santelu ke tol mai kai po vai pa mata kuilau ka pa takuilau helen ko loto hiki mata kuilau hiki to hiki mari hona ya to hiki ma fa ponga ko meri hona pa ma ba hai au pito ma kai ni na fa kai mi to mi kai ma ba hai au pito ma fa ponga pe meri hona pa mai kai ni ke to mi ka hongo fulu tak nei ria hona ulaka ria hona to ho mai ha pa ia pa mo takuilau toho maha pai mo takulau to ki ewa kata ewa mo takulau pa ponga ko pa mi ewa na toho ma mai mo takulau pa tu fa mai ha pai lava lele ia ai piau hiko ni lele mita pa ngiau ai senior boys au hoko tu leva da tol te tau foki ki pa foki pare ai fa hoko tu ia pa mi he loto mala o anga ia tu ai fo tu ka te ke sio ke tau bau pare na alu pulalo au tai mi ke mau atu pa mo tau Pagi pare ia he ko le osi bel ta hoko ki he. Si poti hono hiwang pulu mau no ko ia ngahi kolisi. Pa polo hanga tona te pa ke te fai ba. Le o e kere a ta mo e balwaru pueno no fai ma. Te me he pa ke te fai ba ia. Pa malo e peke ngahi kau taha ko ia na wanga lelei ka hako hanga tona tu. Ai ma polo hanga tona ko ni. Te me he pa ke te fai ba. Hala, lipe. Ame tau hoko ke tau tali peke he mea. Pagi pare. Pa malo e pefok ngahi kau taha koia na wanga lelei ai hako hanga tonu atu ai whampola ko nipa mi pa ke te whaiva ai iauhi ai kolisi koia o
Lipe. Iya, boy. Ko ia ko e anga ia ne tu ko I he taimini mo mara mage be fo ki he kau sponsor nau to ni mai ki no fa ma bola fa ton I he radio lo tono kalo fa ga be fo ki he radio kere a e tau spot ko ia tau fa nau I a honi pia I ka ke ngata I ho ki ba mo ka inga fa ta yange ko e ne tu ko I he taimini o mara ken ke fa ko tau fo ki pare a fo ki ko ia ngai me tari kola siriba mo polonise o e tau whanau ko ia, ko nau ikuna nau ngai me tari. Kai whamarama ke ni ki he masila mea moros, e poki ki he Ta'ai Finance, Matalupe Company Limited, ko 5 Star Enterprises, Petro Pacific Limited, Vital Enterprises, Michelle Store, kai be poki ki he Sunrise Fishing, Kame Funa Finance, be me Kolomai Ewa, Universal Clinic, Little Italy, ko Sinpara, Store, ga be ke si kai ola. Komara mage ni ge spare ma zone, na me fanga bilo rebo. Be ke ke start mo dream big. Komara mage ni ge Pacific Timber. Kai ala ke hibo moros, o ta nga priki ko ho foa. Ga be ke he Tropical Chase, Recall Hardware, A Curry and Sons, One Talk Money Transfer, Lucky 14. Ga be ke he Rotomo Water Tank. Nga hi tau tahai ni, o kuna wanga lelei. Ana toko ni mai ki ono whakapanga tu kai lama whamawhonga whangaton I he radio, I he ea, pia I he internet I he Facebook a o tatau be radio kere a, ma radio lo tono kalofa o whatatau be pia mo nao o Facebook a lo ua o maulai bia toi ke tau ka inga koe do preanga kena mamata nga tono mai pia mi ai ki ono whamawhola tu I he hawani hoi au ki tau whe mao ke ko ia ko e fa pelo ma fan ge ngau tol ko tabe mo fanong mai I he ope I to preanga ga be foki tongani go to ma mani mo ve tu be ma mani o nau kau mai ge no fo ma fo fa tono ai tau sport ko tau fa nau e honi o wai ai fifi lahi I he lolo tongani ke ta tale rei ki mo tol ko tabe I ge ho wan ko ia ko ia ngai ne tu ko I he taimini pia mengahi event ni go osi kau vivia ko to ai ko yang ai ni tu ko te mini ko osi be go ni kau hoko re ba ge lere mita te au ko lere mita te au ko tau tesi ia ai whanau tangata ve e oma taha ko I tongani ve e mange taha ko I tongani pirien ko osi be go ya me tau tatu ka gireba ai lere painolo ko ia ai lere mita ko ia pangeau lere puka ko ko 400 4 by 400 meter relay I tatu ka kia ahoni ¿Cómo se compara? Parece que es igual. Oye, pues. Yo, yang ngayon itu ko I taimini. Bueno, nos vamos a la yao. O se sponsor, ko to uan ni wang lau e tau. Ko tau tari be tau kolosi ke pare. Botol ko yo mo umbe mai I ke taimini. Au te tari be ke tau foki ke tau kolosi ke tau pare. Na tol ko yo tau mak me tari I ke hawani pia mo radio kerea. Tapi pakai radio lo tono kalau pa ke live pa to spe ho mo pesi Facebook alo ua I he taimini. Sorry. Ko au be ala ke mai ka.
ko ia ko yang ngai ni tu ko he time ni i break ko ke David te te ke he tau ngahi fuaki me tari he time ni le de mai ta maululu ia e polisi dia hona ona fai ma ko maululu me la kala kai ngahi toi ko to si poti Kita mau, Setekan. Bukan. Usimahin ni osin de tau teo. Ako hai event pa kasi ako ni. ko le de final ko ia le de fuka takai taha ma nge au o sim to final ke Ay na, hai dan ni nai. kai ma tu le de fuka na fa monite ka ko ane nai fuka na fa le de takai le de no mo lo fa nge au pe Ko nga pende su ka na fa. o ia Ay na final pe ko nga ko ya. Ma tu ko sinya ke ya pa mo. iyo ai ko in da be ge olunga ba be pe ha di ma te tau toki tuku he tai mi ha ko fa la la ge fo tu tu ha ka ko sio ta ma gi to mui ma dia ha na ma tau lan Ha pe to kai. Lan su ko ka na ni. o ba ta ko ye ta ko ye oh ai lagi ko yang ai ne tu pe ta mini te te mai ngahi korisi ngahi yako fanau sipoti ge lere mita te au ko tau si o ia ki he fanau be e ngoma ma beta ko ia e nau lere i tonga ni whakalu fua i ge hiri ko ia ai fua ki metari hiri ko i fua metari mantu i tau whainolo ko toa eni i he aho whaka osi Pau ke foi me ka ko. Apo dari hana. ria hana a fou lewenga maari e tonga hai na o si mau maria ki loto ki he tau fok pare ko ia ko tau aho wa ki aho wa fata ko to fok pare ya han aho wa ki me aho wa fok ki ka to ia han to ngare ba to ki fok ki a pom pom ni bom ta tu ka te falai te mo tau si ai ki he korisi ko ia lai ta hai na medal ko la Apo na na me ma na to le dari ka na. tata a fo ta kai la Tapi ni nga mo to lo. aho ni a fo wa ta ta ei ya we Ke bu ka ufok me ka ya ko to ko yo te ni ka na ko. Ana na ba na to le ka ni ma nga mo to lo. e kai na mo ni be ko ne o si be ani ne o si ya o si ai be ei ya we Fainolo le fuka fange au ya oi Fainolo ya hani na tol ko ya na me mai ko ya ya pe da me na lu ya ei phải hai tolo ai ai tolo ai tolo we Ngau tạo ba là mày. mari ya dam उसको भी वीडियो डाल दिया हैं तो जब हम लोग बोले कि ठीक है मैं तुमको ठीक है một cái phần của mày thì ta gọi là TCC ấy sorry lagi lau kita sponsor Lúc này hàng lele ngày cầu ta có những mà phòng phô hàng trong đó để sport cho mình vòng full màu nó phải mình bắt thì tiêu phải bắt ao hôn đầu ngoài hàng lele cầu ta 5 star finance from construction
Evo ke he kau taha ko ia a spare part zone ni wangapilo le mo. Masila mea modos me masila mea. Start small, dream big. Simpata grocery store. Pacific Timber and Hardware. Kami kuna finance. Alagi hifo moros. Little Italy restaurant and accommodation. Ko taanga periki ko ia iho foa. Sunrise fishing. Pareka ko itu matamuana. Ko Tropical Taste. Central Pacific Limited. Recall Hardware. Ta ICR Finance may take you. A. Cowley and Sons. Matalupe Company Limited. One Talk Money Transfer. Baitohi Enterprise Seminu Kalofa. Lucky 14. Universal Pharmacy to si Kayola. Models to si Kayola store Minu Kalofa. Rotomo Water Tank. Victory Sign Minu Kalofa. CD Company David Wu. Kalau aku ya na tamu ke Minu Kalofa Eastern Race Limited. Kalau aku ya be hala dia hona ya. Bahino pe foki para Mitchell store. Bago ya fit mga kasahan dia dele. Mo Pacific Paint. Pe foki ki Eastern Race. Kalau aku me hardware na ulang pale. Koi ngai kau taha ni nau si toko ni mai. Ka paanga ki he radio kerea, radio lo tonu kalafa. Lama o live te radio, to live te Facebook ka. Ki mo mamata mai ai inge hawani pe a ko me fa fia e tau pero wa ke i he ngalo pe ba ngalo ia ia inge hawani. Pe ko ia i ko tau sio ke tau whanau o nau lo nuku e tai mini i loto te whaima ke te teu ke whaki ko ia o e ngahi pare i he tai mini pe a hiri ko ia te tau hokatu rewa ki he lere tesi ko lere sivi ko ia e tau mita te au ke hiri pe ko ia ka tuke ahoni ke whainolo ko ia lere fuka takai taha ko lere fuka mita ko i whange au pe me te whaiva sterium i he ahoni ia mayanga ko ia ai tu ko ia tau po kalama ki he ahoni Lipe. Lo ai tu ko ia foki tamau ne foki metali pe mo whanau. Se te nau te kakai ki o lunga hifo ki lalo. E tan ke me ai fo pe ki lalo tu pe de puha. Pa pe ngai tau me ko maliwa tu. Ko ne pe mai po tu kaka ke pe ki o lunga. Te ki te to time. Saka fe metali ulangi pena. lala tari mau ke kolosi ai no ia kon asi ba ta tau te ai dai te ke tau kai ta no kolosi Oia ko e whakamare ko ni e ki kolosi e retio, ke retio, he taimini o tātama ki voi pas. Ka koe, iyo, me tau wangi tu aki. Ka koe laivi, ke laivi pe, ka koe retio pe foki. Mara opito. Tok foki mai i he, iyo, anai.
Ana me popo e ua me popo a toa. Ona me popo e ua me popo a toa. Hola, Robert. Hola, Robert, ¿qué me toma? Sí, cállate, la gente. Ang ibigay na ito nila kain mo. Hoy casi kita berdoa. Ini harus siap dan mulia. Yo berfil ya ya. Udah berfil ya tak apa dia ada yang siap saya. Oh boleh ya.
Ube ba ke fanga ba honu ko ya ko ja po. Kau whakamayeni ki he pāke teo whaiwa, ki he lere mita te au ai whanau whewhine, mita te au ai midset boys, ai midset girls, mau kei whakai hene tukunga konu iai ai tau lisi. Tonga paka midset girls e mita te au. Lava tene tau katoanga whaki pare, kwa koia ngai me tari.
To e longa mo ui mai yang ai apia ko malunga lia hona. Na ua pe mo kun Charlotte. Apo o lo tonga. Oia tau lere mita te au. Mita te au. Lere mita te au ai Mitchell Kells. Lere CBN. Ai ko e lere ko ni lere hitien. Pe ko no loni ka pongpongi pe ko e palaite. Os mau mali mai kau io kaima. Hituraki ai Mitchell Kells. Hituraki lere pe miai ata be he government middle school. Bao cái hàng hoa của chục vật tuổi. Hituraki ni government middle school. Cái hàng hoa ko tiuripe ka me he government middle school. Lava Maria Christian College, le me Siasini, kata ko nga hingoa whakaiku o kui kai ke kakata te nga hingoa ni ihi. Ko liri o whinau me ta koe lau, ofa mo ui he loto i ki Moga Olive. Te whoki ki a Kaylin whakai ria hona high school, kai ka kata ki atu peke kakato e ngai whakaiku. Nga Kaylin me ria hona o eua, iai tonga side school heni, toka walu wenu, kakato mai yen. Ai koe ria hona taha, koe Moga Olive. Kai ke he, koe reini ko i loto, lere mea government middle school, asu peka government middle school. Kala? Kai ke he, reini uraki, lere mea government middle school, te uripe ia, Siasini, ono mat, lia hona, lere mea ia Kaylin, te me lia hona ko Simina, te mo Siasini, te whoki ke te uripe. Para tadi minta bawah mai dia hona, hawa dia hona he koe, i loto, ba pita dia hona, ki bawah ba tau ba ke asa ke government middle school. Kau loto dia hona, government middle school. Tapi whoki ki hako loto kone bahe kolo, hako loto kone bahe kolo, ai ko bahe kolo ia. Raka dia hona, hua ai government middle school tolu ai bahe kolo. Hit hona ua, lele pe miheni a tilaila. Tio ne toa pe mihe ewa secondary school. Liu Mori pe mihe Apo College, ko Melaia Ului pe mihe Tailulu College. Pe whoki kia Lucy Lui pe mihe akaloto ka Wisiliana. Au nofo au ka folau mihe Lavenga Maria Christian College. O mere lola pinau me vahe kolo. Maunga Olive College pe mo Kasilita, pa pe whoki kia Siutiti. Mihe kulisi kuncalote. Lele ko ni kakato mai pe toko balu hiti ne fa. Ai ko Mitchell Kells. It hono wani lele me me toko balu ko ewa secondary school apo o Tailulu ko ako loto ko Wisiliana Lavenga Marie. Moga Olive pe whoki kia vahe kolo pe mo kulisi kuncalote. Ono ma. Ewa i herein tapo taha koe ki loto. Ki tua, lele pe miei siutiti me kuncalote.
pa fa na tani mi na ma ba mai mi ta wa no tak ma e wa tani mi pa ve asma ko e wa helen ko lo to pa ve pitom ha kun chalote mo e wa kun chalote mo e ka ko asi mai fa fonga ko ya pe a me bonga oli be e wa uraka e wa ua mo oli be to lo kun chalote lele mari e ia ko fa fonga ko pa mi e wa hanga te ko tilai la tui one toa heilo ko tui one tilai la tui one mahalo ko e lai tiurite ikai ko tilai la tui one e wa secondary school hit hana tolu hit leni ulaki leni me government middle school ulaki pa moeua o leni me Elizabeth Latu langa kali penny Serafini Tuakoi Stephanie mahalo ko Poutere o ia ko Caroline ko Cecilia Latu Nesio tu pou pea mo loloahi me he kori skun chalote government middle school e ua ia iba mo monga olive takui lau ia hona ia mo aka loto ko busiliana mo kori skun chalote ikai ko ia mau ko kau hit hono tolu osben tau hit faus kun chalote takui lau monga olive aka loto ko ia pureanga ono ma tu hake ki olunga te he kau ofisare nei olunga ke mau lelei ono ma hitona tolu ai lere mita keau ai whanau wiki au pito poko Mitchell Keo pa whanau tani mina ma mai hau mai haka ko bape au pito asime ko ia hako loto ko ne puranga helen ko loto hau pa mukun chalo te helen ni tampo tahon kitua hau me tangi mita whanau ke takipe hako loto ko e puranga uai poke ia tu pohai tau poke ia kun chalo te kai ke uilo ko e wha ma vai pe ia tu pohai ikai ko e mama loa mape au pite hu haka ko e whafonga ko ni Kamu toko ako di Gonzalo te. Oh ya, mama loa. Toko ako me mama loa. Oi, tolo ma Gonzalo te. Ki whakause ne whanau pipine i ki, piko e Mitchell Kills, Lere pa mia toko walu, ai ako te pouhai, tonga side school, ki ai Tailulu, Gonzalo te, Riahona, pe poki ki takui lau, pe mo e government middle school ko ia, a Hihipo. Toko walu eni. Toko ko toa ngai taimi lere i taha, hanga teo ko toko whaa ko ia, ulaki mo ua ngā hiti e whaa ko ni, taimi lere i taha. Asi, tui lalo nā mo te pile. Hiti hono whaa, kai e toha kalas ke he tuu hono whahau ko e kau ngā ue. Hiti hono whaa koia pe, papake pe fulolo ai aho. Hiti hono whaa ai Mitchell Kills. Toki to'o ko toa ngai taimi lere i taha, e nau whainolo mena tola pongpongi. Mitchell Kills. Lere mihene a te pouhai, tonga side school, ko Tailulu, Kunsalo te Riahona, takui lau ka mo e kama pāwhana tani mawahe mai. Hu mari hona helen koe loto, wawe asma koe Riahona. Mawahe mari hona e kau, wawe apita hau koe tong hai. Wawe apita hu ma koe tong hai loto ia. E tonga side school, wawe apita asma koe kau, wawe mori hona. Ngau mai tani mikita me mita, ngau me ki loto. Ngau mai ki te pi Riahona. Olaka Riahona, ua tonga side school, toki pihi mahe tolu. Ai tonga koe ngahi apia koe mui. Kau wao meni ki he hiti ulaki ai junior girls. Iyo ko hai au.
Koe junior au junior. Okay, koe hiti whikarake ni ai junior girls. Atau ko ngau mea mai hiti whikarake ai junior girls. Koe rein whikarake koe ia mamaloa. Rein ni whikawa o gai ewa rein whika fa o gai Gonzalo te rein whika lima o gai Takuilau. Pea te Takuilau rein whika ono rein whika fitu o gai middle school pa panata mini. Napa pa panata mai tamini. Omba kita semai ko ia mamaloa pamitu ai tamini pamilo ta tamini ka pepa ka fonga ko ia pami ewa pepa ka fonga pe mamaloa uaki mai ai middle school ua mai ga ewa tolu mai gai hifo. Mari au pito ai lere ko ia tau fana mana tu ka lere hiti ko to bendi lere hiti bendi lere tesieni leini figawa o gai tau hiti hono wa rein figawa gai ya monga oribe rein fika tolu o gai middle school lein fika fa gai hapai rein fika lima gai ya Gonzalo te rein fika no wa ya hona rein fika fitu gai ya bohai rein fika balu o gai ai middle school. Oi ko yang ai ne tu ko tamini na o de mark se tamini. O de mark se tamini. Shoot. Cái phao vãi về có cái này tay mình ấy thì nó quay pha nào junior girls Fuka hina on the mark shoot para tapi ni no mapa para mai mo bita asma pong ko ya pamili hona pamili to pong pami hapai dia hona bohai bam hapai to mi ta pong ko te pi tangi mari hona dia hona hapai to bohai dia hona hapai to bohai ya ko te pi laka dia hona u hapai to me ka to bohai pong ko ya pamili dia hona ai ko oketi ai sake le mari abi fa ko pong ko ya pamili hona oketi mana tu ngahi le tesi ko to beni e to ki nau to ko ia taimi le ka ha ke nau kau i he final e to fa ko ia a pompong i pe ko fa laite ko hiti hono tolo ako ria hona ne nai sorry ko ria hona nai go ri tai kombre more go ri tai ai ko oia orinai ri tai kata oia na uraki mai nai kombre more hiti hono tolo o gai Santelu o gai be motong hai pa pa na tamini no mama pa mai na ta tau mai be tamini pa pa mi ewa hai tong hai ba Santelu ewa hai tong hai ba Santelu o ma bita sa hapai ba mi to tamini ewa tong hai hapai uraki mai ewa u ma tong hai to mo ja hapai mari ewa ma Allah ya ewa pa pa ko pa mi ewa ai ko ringi pere ka ke asimai pakai ku o ringi pere pa pa mi ewa koia ringi pere ia kaine pa mi ewa ma alahi au pito pa ko pa mi ewa oi na de ma oi hiti ko ni au ma ke hiti hono fa o gai ai apa ko Hevo ki hivo gaya hivo o gai mo bahekolo o gai benga marie gua bahekolo o gai ambonga orive o gai monga orive o gai mo tonga high school mo mamaloa gai mo mamaloa on the mark kita mini it's it
ba para tamini na mama he pakata mai be o mabita semai fonga ko ya ba me hivo ba me no tamini asi mama he kolo ba mo hivo ba be foki ba kolo ba mo hivo ba kolo ba mo hivo asi atu ba tong hai ba mi to tamini ba kolo hivo ba kolo tong hai hivo ba kolo tong hai hivo ba kolo hivo ba mo tong hai awa ba kolo hivo ba mo tong hai lere mari au bito ia ba ko ia tau fa nau e hiti hono fa hiti fa seni ai junior girls. 85% of junior girls. Hello. 85% of junior girls. Lain ni pera ki gua ya tonga high school. O gay ba mo tonga high, ako tonga high school chofin. Lain ni ay ko tonga high ko veilose. Ko ngahi ngua ko ni fa no ato be. Manusia bea dia hona. Lucia mahe lama mari e. Ungatea poriaki mahalo. Pea mei tailulu. Pea ko apa oreba ko torinita. Pea ko tailulu reba taha ko Susana. Kau fusi pa para tamini na mama hai pakata mai be. Mata ta tau mai be na ho ko te au te mini ko pala kamari hona. Ria hona ba tong hai ka be fo kita dulu mamilo ta tamini. Ria hona tailulu tong hai to mita hung fura ko ke tapi. Ria hona tailulu wow ko te bi laka ria hona ua tailulu. Tolu ma ja tong hai. Ura ki Maria hona ai ko fa fonga ba Maria hona ko manchiu be a ua ma ja tai lulu fa fonga ko ia be me tai lulu ai ko unga te a foriaki lere Maria abito ia ko e tau lere ko ia tau pana u fefine ko ia ai junior girls ko ia ko poka ture vai ni ki e tau heti hono ko ai ko intermediate girls e tau hoka te nia tau tolu intermediate girls hoka te nia tau tolu eli ki intermediate girls ai ko rein pura ki ga to bohai o de mark ke chit pa para tamini na mama pakata mai be om mabi asma fa fonga dia hona pa mito tamini ka ko tong hai ba mino to dia hona tong hai ba mungkin chalote dia hona tong hai ba mungkin chalote kun chalote dia hona tong hai 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 kun chalote dia hona ko yang ai ku sio ang ai sio ka to bete ki me faida nai ha tong hai coi ako tong hai lere mari abito ia tau fa nau ke tamini tong hai kun chalote dia hona moma obito e tau yo e tau io osi go intermediate dia intermediate dia lere gato ko te mate hit honoa ai hit honoa ai intermediate girls lere mai hena po hai puxi ia intermediate now te mai tau pana fetine hit honoa ai intermediate boys intermediate girls alis tu po mila malie io ton alis tu po mila malie mere kepu kami ewa secondary school Cristo simme kami apo o glere pe heni Ruth me kun Charlotte Lucia Loni me hapai Cristo foto kami dia hona high school pas sana tani minta kwa tani to ma ba tani minta ni ma tani minta ma hapai
tak mahapai tu ko ma po tol ma ka takulau hau kun salat mui ulaki hapai yua takulau tol wa po tau hau hit no tolu ai tama ki fine loto leini ulaki ule mea tonga hai leini hono wa ule mea takulau lia hona he leini hono tolu ewa secondary school he leini hono pa ia ipa mo hapai e Tailulu College te pehoki ki e igai kuia Tailulu College pehoki ki St Andrew lia hona tonga hai hit hono tolu weni hit hono tolu panau fefine loto hit hono tolu panau fefine loto aia koe hit pausien me te hoka kuleva ki ta tolu ki he tamai ki fefine io ki he open ono marks tonga hai nau hiti whakausi ni leni uraki uleni mea tonga hai pa whanatani mina mawahai mai ia e follow starter heni takui lau lia hona tonga hai e o hai pe muha pai apikare paea pe mi St Andrew o tano a tani pe mi takui lau college pe mi he Tailulu College pe foki a bula se kau pe mi hapai mi toi hapai ana ulo peti pe mi ewa secondary school media me pongi pe mi he Riahona High School ono max tonga hai le mea ta paita satini mere paleka pe mi takui lau pa fana tali mi hange na e Paul Sata heni ai ikai oi mako Riahona Paka nga i e pafonga koe pe mi Riahona Meriam me pangai meriam me pangai ba lo e pafonga koe me Riahona meriam me pangai pa fana tani mi na baba mai tonga hai hau pe mo takui lau Tailulu hele ni koe tua Tailulu mo tonga hai para ka matong hai na betan ni tepi tafana tak matong hai ua me ka Tailulu ko pa hau ka e wa na wa betan ni ke tepi la ka tonga hai ua takui lau te fatonton na he TV tawa e wa pa me fa fo mi Tailulu lava ia ai panau fefine loto ta hoko me ta toke openi openi io openi hit pe ua ai aku leini uraki ulere mei otolata mafi pe mei tu pou hai makare sivea pe mei Riahona High School kalau lain loni pe mei hapai pere uma mafi mi afo nanche loni pe mei ewa secondary school yang bo Florence hakalo pe mei kolisi kunsalo te openi ni lere mali en wanga hingoa ilo heni hange koe pene moi koe ko Florence hakalo e poka nanche loni pe mei ewa pe mo kala lain loni pe mei hapai e poka whahalau ko vie ki otolota mafi pe mei tu pou hai pe mo makare sivea pe mei Riahona pataonga e whafonga koia pe mei Riahona ane nai ai kene mui koe ko pangai Florence hakalo mei kunsalote nanche loni pe mei ewa secondary school kene unga mafi pe mei Apo College kalau lainnya loni pe mei hapai Riahona ko makare sivea kau keki asma ia he
Ono ma. Whanaka tani mina, mawahe mai. Mawahe mai toko ni bagodi. Pako ewa mo hapai. Ewa mo hapai, mo kun salote. Kun salote, Florence Sakalo, kau peke lau kau itu po vai. Mafi. Kau betal mita tol kita pita ni. Kau rak hapai. Kuak ya tu po vai. Kata di tol huko kiai ko pena i tolu. Ite ngana usio i ko kun salote. Io hapai. Ko e Roni ko kalau lainnya Roni. Kalau lainnya Roni pa may hapai. Kalau lainnya Roni pa may hapai. Kaya he hit ko ni ulere mi ai kemio mi kun salote. Lole in kaufusi pa may diahona. Ate laite kapoi pa may tupohai. Ana fisi pa may diahona. Pea mo meriame. Kami takui lau college. Hit pa kausia ni ai open ni. Kata hoka tu leva tatol ke senior. Dere mita teau ai open girls. Dere mi hene toko fitu. Toko ua pa me diahona. Paha mi kun salote. Paha whanaka tani mi. Mawah me kau dere. Asu maria hona hele intu ilo toko. Wang hak koe taku lau. Nau me tani manga lalah ma kun salote. Nau me tani mi mita koe he ni mana tani mi. Sika ulak ma kun salote. Manga lalah ma kun salote. Ua taku lau. Tol pake diahona. Nau me tani ulak ma kun salote. Ua taku lau. Tol diahona. Pa diahona. Nima batu pohai. Mari lote. Ko Florence Sakalo ni o ai pe unu waki lo pe hingo ka unu lo pe open ka ku tamani ka ku unu pe kun chalo te ko gite unu ki tai lulu ko ave mari ta ko flow ni ta pa ye lo te tu ko ni ko flow hit pika laki ai sina keos apa ke sine lalahi toki whainoro ko toa eni i aho whalai tēn. Oia, ki tēne tolu eni, ki te ulaki, lere mea vika taulua, pe mei takuilau. Mere wakalahi pe mei tupouhai, mei ewa ko Resmond Sika, kai i mai ka mei laha mei liahona. Laha sa mei liahona una loto ka masi oku